usishughulike. Wacha Mwingi barombetwe gutigira ni bagukiria skuru ire maturene ni kenda gukiria mugongo na mantu jeki kithomo ni nteto ire ikuringanira na gwati mbaru ba kithomo ndene ya cukuru ya Sacred Heart of Jesus Kinoro Girls ntere cha South Imenti bakiromba kinya thirikari kura kwithro bakiraithira na ritho ringanene ari muba GSS tikumakania baumite kire cukuru iria ire cha mwingi kana private. John Thiga na Rugonoru. Seems to be true. Kwa hivyo hiyo tunashikilia sana ya kwamba kila mtu akuwe na integrity. It's a value that we need in our country. It's a value that we need in our nation. It's a value that we need in our families. Uyu Sister Josephine Gaki urai mwarimu munene wa cukuru ya Sacred Heart of Jesus Kinoro Girls akiareka gita kanyambura cha gucokia nkatho na kinya kwithira na mbecha cha gukire cukuru eno na arakiaria kagitani wa Father Samson uranwe coordinator wa cukuru eno na Julius Mbijewe uranwe mukaririte wa kiama kia Nopeo na ura wari mutongere wa kiama kia Nati kagita kamwe ibaumbite kwigua akiuria mwingi utigira ibakuthi na mbere na gwikagira cukuru ira ire maturani marabari akauga aciari kaire kuburia katuthomi na babetu ke skuru ici cia kanisa na inya skuru ire ingi nikenda na bakarirwa na mandiri jamega na inkona itureteri skuru karibu na ntura ukayang'ona gwikia mwana kuraja mono ikia mwana ore gukinyira na bo support skuru ici nture ne naja nikenda na bakomba gukurora kwagirite kwa gato kuromba the community itanambere mono go support skuru ici cietu because what the sisters are offering here ni untu babata mono kithomo giukirite na inya sana na vile vile mantu ja kiumurungu sister bakolitanguria bata mono gukiria na babetu kenda bomba kumenya murungu gukaraga nabo bakibarairia nuntu ba mantu ja mengi yabo kurukira kinya na unja na in the community na ana bakaigwa bakenete mono but nkwenda go challenge at the same time the government. But for example, school is Catholic. The Catholic is doing a lot in matters of education in this country. MCK, PCA na kanisa ingi mwanya. Deria CBC erambererie na yabaretere gwitwa junior secondary school itone president yagitangasa na laboratories ikethe igia kwa ndene primary schools. Na somo no ikethe igia kwa ne CDF. So kwenda ku make appeal no laboratory ria ndona igitengwa around 4.5 million shillings. So ana baba aja nyaketha school ne mission ana baba ateka be private toka baba mission ana public mwana wa chiari bonde bale omenaria. So given that program mwenjero irambererie toka school ire ibangite toka bishop ira ibangite misande yaonekana kuma omene urire itionekana anande. So kwenda ku make appeal ke thirikari a national government is support through CDF go to ke teake school public ikaithikia igetethirwo gwaka laboratories iji inya mission schools siumbe kwa supported nonto no ana bai kwithira igetetheria naraka gitani wagwa watimbaru kithomo baba umbite kwigwa bakiromba thirikari utigira ni kuraithagiria arimu ba JSS na rithorega nene ta kumakani mwarimu wa JSS yethomithia cukuru cha mtu kiumbe kana iche thirikari ari tukuritangoge na arimu betu na aja gisukuru cietu cia private itona bakirira mono na bakiromba inya kuona ngugi na ikugurwo guku nene kibatu cha kanisa bakeja kuona ngugi arimu baba JSS bakomba kwa considered ikiabage kinene ontu itukuona ya youth babethi sana nkwenda kwira thirikari ati gutija mwarimu intern no rothereketio training kethira mwarimu narikirie kwa trained are certified by getting a certificate in college or the university kurikia mathomo jawe na kuandikwa teacher service commission gutino ndene constitution you provided the teacher service commission yumba kuandika mwalimu kibaruga ibu mwandika permanent and pensionable basis. So indrone mheshimiwa Ndindi Nyoro chairman on budget akiuga bekirite mbesa ndene budget che kuandika alimu baba on permanent basis. So my appeal ni ati mbere inyago etera budget yeja kurikia actualized nontu ikaletwa ndene ya bunge tariki 14 izone nguna yo teacher service commission iamberie kuandika baruga nande she permanent and pensionable basis kire alimu ba nontu ni against the constitution and it is illegal wita mwalimu intern na fully trained. So alimu wewe absorbed kenda kithomo getu kiomba kuendelea gukira, otherwise CBC na junior secondary school iomba gukua mbere yomba kwithira kiendelea. Kiripotera Nthuthi cia Weru TV mbita wa John Thiga.